Ogoko ne kwa Kikuyu podcast. Guys, big win for Reggie. Muthenya wa umuthi nituona county ngima ya kana atongoria a county yothe ya Nyandarua nimegutwarite governor Kiarie Badirisha wa Munyoro na Kiarie Badirisha nituona ni defect officially kuma UDA na aijira thini wa kiama kia DCP. It's a big win for Rigathi Gachagua. Toroguo tu Kiarie Badirisha domenyiki auma na MCS na MCS aria megutwarite Badirisha ni MCS 25 aria elected na kwena few nominated. So only few MCAs matanathi because in Nyandarua County we 25 wards kogo kwe elected MCS 25 na MCS aria meguthiete kore gutwara Kiarie Badirisha ni MCA 25 so there maybe one or two ni tomwe area tatu uguo aria matanathi koria wa Munyoro gutwara Kiarie Badirisha. So Nyandarua County as a whole is behind Rigathi wa Gachagua na nituona ni amukira Kiarie Badirisha, a very big win. Kiarie Badirisha ena kaundo auga atia ati titha ici aigira DCP, titha ici aigira mwena wa Rigathi wa Gachagua, umuthi ekwenda to make it public no atoire thutha wa Rigathi wa Gachagua for a very long time. Ici ni bica Kiarie Badirisha agikirwo ngobia ni Rigiji nera joke ndimukire video ya Kiarie Badirisha nyone muigwe uria auga toro ugo tu hena maundu ndenda torore. Rigathi wa Gachagua augire atiriri ni kwetwo akiuga thini wa githurano kia mwaka wa 2027 aida gukana kro na MPs elected MPs thini wa parliament more than 100 yatiriri will it be possible for Rigiji ukona more than 100 MPs na kiama kia DCP thini wa parliament niguka torore horo cio yo Kiarie Badirisha kiaria kandi subscribe agikodo subscribe inyumuragira Kikuyu podcast mukogo muredu afata muno eno video taigwe ureuga aigerire tene titha ici aigira tondu wa andu angi haha ndaigua magakiuga Governor Badirisha riu ni weka wega ni guka ni weka wega ndenda kumwira ti ndi ndoka ni ora turanyita mau ni hareroirwo haga turanyita ni gukoragwo na frontline soldiers na his excellency anjua hiyo na ni gukoragwo na soldier ingi irekatia irahakikisha bara no nginya ihotanu riu kira tumajuke ni tondu bara ni ihota ndiragicoikara na gwikatia lakini lazima ningekaka hapo mpaka tunyoroshe maneno mambo iwe sawa sawa. Ndetikwenda ni thakame ya mau gukorwo ithini egatuonerea tugwikatia ura tuguthi. Guys ocio na Kiarie Badirisha ati kwina andu makoo methutha ni gukorwo na foot soldiers kana aria makoo frontline methu akowe frontline na kwina aria makoo na kuthutha no methutha na makogo magisupport andu aria angi thini wa haro ngina haro ihotanwo hageria kuga atia na njira nguhi akwetwo supporter munene muno wa Rigiji matinona na regerita ya mbere maybe ata financially ni akoretwo agitindika Rigiji na njira nene muno na tukona tiriri methu ndekurugama governor kuria mwena wa Nyandarua methu bado equality giti gia senate kana egukorwo senator methu egukorwo senator equality giti gia senate. It's a big win. It's a big win. Nyandarua County as a whole yothe riu ADCP kodona mundu akigagatia ni governor Kimanisho ni governor Kimani Wamatangi ni egagatia muno Kimani Wamatangi ni egagatia muno no eke tuone by the end of it all reke tuone no heno ndu Rigiji arauga no ngina magathie thini wa nominations na nominations nicio cigatuma
andu mamenye no gakorwo flag bearer kweko ni county kweko ni giti kia governor no arugama na DCP. So ni andu anyadarwa maka decide higo ya nominations kana makenda gucokia kiria badilisha kana matikamucokia. So Rigiji emphasize akauga no gina wakorwo na kindu gigwitwo nominations, of which is very important. Tigo kana kwa impose mundu ati uyu twi hamwe ati uyu neko umu pick point asha no gina wakorwo na nominations. Oguo neguo Rigiji auga. Now guys, Rigiji akauga kana eme ya Rigiji ne gukorwo na MPs igana rimwe thĩinĩ wa parliament. Is it possible? Very possible. Na anahitia na anahitia akahitia na hanini muno. In fact, thĩinĩ wa next parliament Rigathi wa Gachagua ni agakorwo na MPs aria aingĩ muno na kiama kia DCP ni gĩgakorwo gĩkĩrĩ kinene muno na nikio yakorwo gĩgĩtua gĩkĩmake major decisions thĩinĩ wa parliament. Ogera thĩinĩ wa Mount Kenya region ni ogera thĩinĩ wa constituencies iria ciothe ciothe na 60 kĩndũ, more than 60 constituencies thĩinĩ wa Mount Kenya region. Anituga na kiria 10% maguthurwo na DCP all 15%. No Rigiji ako maybe na more than 50 MPs kuma Mount Kenya region. Ni Mount Kenya region more than 50. Okay, Nairobi County kwena kuria definitely ni kwa DCP. Ume hau othie ma region, that is othie Kajiado, othie Narok kwa Rigiji na auga Kajiado ni arauga ume hau kuria Gachagua ena usemi munene Mount Kenya region, ma region that is Kajiado na kundu gwitwo Narok ku ario na usemi, Nairobi ario na usemi constituency shiganona onyingiwe ena usemi munene muno. So by the end of it all no kwa DCP ni gakorwo kana ni gakinya MPs igana rimwe ni ana gukinya igatigia hanini muno. Othiete kuria kungi maybe Coast region umwe uguo na kuria kungi. So na bio Rigiji arauga kana na beri arenda yako kana higia MPs igana rimwe no akinye. DCP ni igakorwo the largest political party, the biggest political party, na ni igakorwo na andu arigi in both houses, Senate na kundu gwitwo parliament. Ni igakorwo na majority. So Rigiji ona thirikari iria ingi gafomu akona usemi munene muno. Usemi munene muno. So Rigiji ona na gukwa president ni akona influence na muno thĩinĩ wa thirikari iria ingi igafomu. Ona mane hau ukana arugamita president Rigiji ni akona usemi munene muno, ni akona influence nene muno. Guys, wone watira muthenya wa muthe wone gwokore governor Kerry Balisha na igera Nyandarua county yothe locked thĩinĩ wa DCP. Kure kuge diramenya ni county ire kwege guthie, but Mount Kenya Traj it's locked. Mount Kenya Traj it's locked thĩinĩ wa DCP na Rigiji ni ena influence area nene muno thĩinĩ wa Mount Kenya region na kuria kuge Rigiji ni akauga. In fact Ruto mwenyewe na kiama gĩake kia UDA niwece na akinya MPs thate. Ruto na UDA diwe shiria ni akinya MPs thate sidani. But anyway, excellency tunavira mmo itakuwa uko ni podcast mwani manyi Michael inyuma na hatia. Thank you, God bless you guys. It is what it is, kwani iko nini. Thank you, God bless you.